Hello from the Stargate Hub Živijo inside the in lep Stargate. pozdrav iz doma zvezdnih vrat, midva pa sva kar v zvezdnih vratih. Tako je. S Brigitom sva obsedela v 3-metrskih zvezdnih vratih, kajti ugotovila We were sva, da je meditating here a couple občutek, of ko days si v ago, and it zvezdnih just felt vratih so great. prijeten. And then No, tu this sva morning, when we were meditirala pred talking nekaj about dnevi in setting občutek je up bil for tako this zelo fantastičen, brief da sva connection se with you danes all, we zjutraj thought, wow, why not pogovarjala do it in o the tej Stargate? So povezavi here z we vami are. danes, na kratko, in sva pomislila, zakaj pa ne bi kar obsedela v zvezdnih vratih. In And I tako know that sva some zdaj of you tu. have been fortunate enough 3,2 to metra actually so visoka ta experience zvezdna this. vrata. And Nekateri od vas ste for the rest of imeli you, we're just priložnost, going da to ste bili share z this nama v intenzivni gentle delavnici energetic with na you. And šasti. just to be aware that Za whenever we do vse these ostale, ki nas transmissions, pa the zdaj guides are very poslušate, present. vam želiva And predstaviti it's te not just prenose. a little Tudi chit takrat, chat. ko There's naju energy samo that's being poslušate na tak shared način even kot now, zdaj, ne gre za just by klepet, us all ampak so connecting z nami together. vsa And bitja, so tudi v tem there's hipu. hundreds of people Se all vsi connecting in. povezujemo s So temi see if you bitji. can Na just stotine ljudi imagine and visualize se zdaj yourself vključuje v ta as prenos part of these in zdaj si hundreds of people predstavljajte, around the world. vizualizirajte, da ste I del was reading a little skupine bit več sto earlier ljudi širom sveta. where people have come Malo from. prej So we have in South sem America, prebiral, there's odkot vse se Argentina and oglašate. Chile V and Južni Ameriki Uruguay, ste, and I Argentina think je we've tukaj, got Čile, Denmark Urugvaj, and Sweden pa mislim, da and Danska, Switzerland and Švedska, England Švica, Avstralija, and Anglija, people from Mount Sacramento, Shasta, Kalifornija, apart from us. pa ljudje Norway, iz Mount Shaste, Yeah, so lots of Norveška. people from Italy. Greece, I Veliko remember vas je Greece was iz there. Italije, South Grčija, Africa. spomnim se Grčije, So yes, let us Južna know where you're Afrika. from, and it's really great. Povejte It's nam, also great for odkot all naj of us spremljate. just to see what a Krasno pa je global tudi, da mi community is vsi already. Oh, vidimo there's several people from našo Russia signed globalno in. skupnost. Kar Crimea. nekaj se vas je zdaj oglasilo iz So, Rusije in pa s Krima. This is beautiful. Yeah, so today To je čudovito. we're going to focus on gratitude. Danes se bomo And so osredotočili we na thought we could start hvaležnost. out just by asking all of you. First Pomislila of all, sva, da hello, bi thank you morda for being na with us. začetku prosila vse vas, Just to type in to da the se chat box pozdravimo, and torej let us vtipkajte v know and let each klepetalnico, other know kdo ste, odkot one ste. thing that In you're tako grateful for. boste drug Just drugemu one. lahko tudi povedali eno And samo for me, stvar, za katero ste I'm hvaležni. super Eno grateful, stvar zapišite. deeply Jaz grateful to sem Julianne neskončno, Yeah. globoko and her presence and hvaležen what she's za brought Julianne to in the njeno Stargate work. prisotnost in Mm. vse, Really kar je sweet 'cause Brigitte prinesla uses me as his k gratitude delu z anchor. zvezdnimi vrati. It's true. Kako prijazno, It's true. kajti Brigit And me for vedno me, uporablja I'm za svoje super sidro hvaležnosti, to grateful drži. for the Stargate No, zame energies. pa velja, da sem globoko Alcazar. hvaležna And za Alcazar, energije but zvezdnih really for vrat. these In Alcazarja, in Alcazarja. energetics. Ampak It's a zagotovo huge gratitude za anchor vse for me because energijske of how prenose. they have To transformed my je life. zame sidro And by globoke extension, of hvaležnosti, kajti course, vse to je globoko grateful to preobrazilo moje življenje. this man for following Obenem guidance and building pa a sem rocket ship. istočasno hvaležna So za the tegale intention gospoda, ki is sedi that poleg mene, between now kajti and zgradil je Slovenia to that we're izjemno going to come online, vesoljsko either ladjo, če ji lahko individually or rečemo. together, Naša for these pozornost very pred velikim srečanjem v short Sloveniji bo transmissions, na which spletu will ali pa be preko on different srečanj, topics as ki we bodo tako feel. kratka kot tole, And this da se particular one was dotaknemo triggered by kratkih a tematik, kot jih totally bova zaznala. amazing To konkretno Thanksgiving tematiko intensive that we hvaležnosti had here pa just a je few days ago. vzbudil Yeah, so intenziv, Thanksgiving is a ki smo time ga zaključili in na šasti pred the nekaj United States dnevi. of America To je bil when we come čas together and dneva there's zahvalnosti. a, V Združenih a državah focus Amerike je on to what we're čas, thankful for. ko se družine Like, povežejo what in ko are se we grateful for? osredotočimo na tisto, za kar And smo hvaležni. what Alcazar said is, for a lot of people that In can be kot je very Alcazar superficial. povedal, It's like za Thanksgiving is like veliko ljudi a je to holiday where lahko people get zgolj together and have a huge površinsko. meal Zahvalni dan je pač and see family dan members. But what he počitnic, said is, vsi veliko we're gonna pojedo, ride the ampak wave Alcazar je and povedal, deepen da this bomo wave zdaj of zajadrali gratitude. And na so before valu, the ki ga intensive bomo even tudi poglobili, started, in to je val Alcazar hvaležnosti. dropped Preden si je intenziv sploh začel, wisdom gem je Alcazar when he said that natresel gratitude is a vibration dragulje modrosti. that we Rekel don't je, da je fully hvaležnost understand vibracija, yet.
ki je v So, popolnosti še ne there's actually a razumemo. mystery. What is gratitude? In to je misterij, And that to je was, in a skrivnost, kaj sense, je the pravzaprav focus of the weekend, hvaležnost. or one part Na of the nek focus. način je bil to tudi And we'll fokus be prejšnjega vikenda, ali vsaj touching deloma on je bil other to parts fokus. as we do these little Dotaknili smo se brief še connections drugih with you on delov Facebook. in And obenem, what's ko this se one bova called? vnaprej povezovala na Crowdcast. kratko z vami Oh, na and for those of you who Facebooku, are on pa tudi Crowdcast, if you look up Crowdcastu. to the No, mimo top, grede za tiste, ki you ste can na see a little button that Crowdcastu, says če follow. If you pogledate actually follow us, you'll get zgoraj, notified boste when we našli go gumbek, live. kjer piše follow. So To that way pomeni, you da can join naju us even for spremljate things in that we tako might boste not dobili send an email obvestilo, out da to smo zdaj everyone spet v about. prenosu v živo. Like we did a In webinar tako for dobite the Czech Republic sporočilo once. po We had a bunch of elektronski people join us, pošti. and we're like, how do these people know this is Na happening? Because they're from all webinarju over na the world. Češkem se nam je And it's because pridružilo they're veliko following ljudi us in on Crowdcast. ugotovili So smo, da next so time, naju if you dosegli zato, want ker so to naju be notified spremljali every in time, then kliknili na watch us follow. on Naslednjič Crowdcast torej, če rather than želite, da Facebook. ste sproti obveščeni, Okay, so naju spremljate preko Alcazar's Crowdcasta, ne pa wisdom Facebooka. about gratitude. So the first gem Alkazarjeva that he modrost dropped torej is o this hvaležnosti. opening to the Naj se vrnem mystery. k tistemu prvemu biseru, ki nam ga What je if we podal. don't actually Najprej se fully odpreš v understand ta the misterij, v to profound skrivnost. effect that Kaj, če v gratitude resnici can res have ne razumemo when we popolnoma, practice it, when we kako embody globok it, when we učinek take ima lahko moments to hvaležnost plug na nas, into ko jo it? vadimo, ko si vzamemo trenutek Yeah, so in se you touched povežemo on z it then. njo. It's about practice. Because we all think, oh, I'm Dotaknila si grateful se for že this and tega, I'm da grateful gre for za that. vajo. But Vsi it's si much mislimo, more hvaležen with sem za thought. to, What hvaležen we've sem za started to ono, ampak to experience, ostaja and le in fact, we misel. did a To, short kar pa smo mi meditation začeli together zdaj this morning, doživljati in midva sva skupaj experiencing danes zjutraj naredila gratitude, kratko meditacijo, deep pa je gratitude. And Alcazar doživljanje actually makes that hvaležnosti, a second, globoke deeper level, hvaležnosti. calling it In deep Alcazar gratitude. pravzaprav And one of the govori things o that he hvaležnosti, potem pa o introduced, which is what globoki we want to share hvaležnosti. today, is that he Predstavil said nam je this is nekaj, kar vam it's like a želiva scale danes of predstaviti. gratitude. Namreč, And he povedal said, je, da just gre za neke imagine, vrste like somebody lestvico that you know, hvaležnosti po stopnjah. you Rekel like je, them. v izhodišču si It's predstavljate superficial, you like them, nekoga, it's ki ga okay. You poznate, might go out with them ta in the oseba vam evening je or something všeč, like that. je But čisto it's okej, just, morda greste you like zvečer them. Very na superficial. pijačo, The oziroma next ta level oseba vam je down všeč, a to is ostaja na you površini. enjoy them. Druga You raven actually pa enjoy je, da being with them. You uživate z enjoy nekom, doing things. It makes resnično you, lifts you up. You feel uživate good. And it can be v anything that you različnih enjoy. aktivnostih. Ta oseba vas For povzdigne. Pragit, Alcazar gave a To je really lahko beautiful karkoli, v čemer example uživaš. Za Pragita of je Alcazar caramel podal ice čudovit cream primer. that Pragit so Pragit enjoys. obožuje Caramel sladoled ice s cream. It's like, karamelo. Tako So zelo what is it uživa that you v tem enjoy? sladoledu. That's the next level. V čem torej vi And then uživate? To below je that, naslednja there's raven hvaležnosti. appreciation, which is deeper than Potem pa enjoying someone. nadaljujemo You're really z grateful. nečim, There's kar a cenimo, feeling of, kar je še oh, globje. I Ne samo, really da uživamo z appreciate you. nekom, ampak I cenimo appreciate nekoga. what you do. O, I res te appreciate cenim. the job that I Cenim, have. kar delaš. Appreciate my Cenim connection delo, with ki ga imam. Cenim mojo And then povezavo s beneath teboj. that is gratitude. In potem, če It's much gremo deeper than še dalje, appreciation. naletimo na It's a hvaležnost. vibration, an To je še energetic. globje, to je And vibracija then in beneath that energija. is what Alcazar calls deep Pod to gratitude. hvaležnostjo pa je And that tisto, deep čemur gratitude Alcazar is pravi something which globoka you can hvaležnost. In literally ta globoka feel hvaležnost je nekaj, forming within kar you lahko dejansko and then dobesedno čutite, kako se radiating ustvarja out v vas. into every In cell of the potem jo body. žarčite And navzven, v we had vsako that celico svojega experience this telesa. morning, and it was deeply touching In to to sva me izkusila danes because it wasn't zjutraj. something that I Mene se je ta experienced izkušnja globoko personally dotaknila, kajti in to the vendar ni intensive bilo because le I was nekaj, guiding kar it. sem izkusil I could osebno v see and intenzivu, feel sam it sem vodil happening to to other meditacijo, people, but ampak when I'm lahko sem channeling, videl there's in a kind of čutil, a kako se to dogaja distance drugim. between A vendar, my ko experience kanaliziram, sem and what's nekoliko coming through oddaljen od Alcazar. svojih lastnih So izkušenj in this tem, really kar touched me prihaja very skozi deeply this morning, and Alcazarja. I can feel Ampak danes that zjutraj deep se mi je gratitude izkušnja res even in my globoko toes. I dotaknila, kajti tudi literally sam felt sem it lahko začutil to vibrating globoko my whole body. hvaležnost, Yeah, tudi and v prstih as na nogah. Pragit started Vse to je acknowledge it previbriralo and moje say, telo. like, I'm In grateful kot je for Pragit že that the povedal, gratitude is working. That's what you started saying. da je It started to hvaležen like, za I to, felt it in da my heart. And then hvaležnost when he said, deluje, I'm grateful that the sem gratitude tudi is sama working, it was začutila like, hvaležnost v srcu. it Ko je dejal, got hvaležen sem, da deeper, hvaležnost deluje, almost as if like the se je bottom vse dropped out. skupaj And it v was like, mojem telesu poglobilo, so kot da bi it's se vse skupaj odprlo navzdol an in preplavilo invitation for moje all telo. of us
To je torej to actually povabilo za focus vse in nas, on the da vibration se of gratitude. resnično And osredotočimo na another vibracijo very interesting hvaležnosti. thing Alcazar In said about še ena the zanimiva vibration of stvar gratitude je tista, ki jo je povedal is that Alcazar. it Vibracija actually hvaležnosti lifts you out of duality. namreč nas It namreč lifts us povzdigne into the ven iz oneness. And dualnosti, iz actually, I'm remembering dvojnosti, now, he povzdigne also nas v said, if you enost. experience In this zdaj deep se gratitude, spomnim, da je it can dejansko even lift you povedal, out če of time and začutiš to globoko space. hvaležnost, Like, for te lahko example, povzdigne ven iz časa in for prostora, me, kot when I na think primer, about deep gratitude as you were talking, Pragit, ko it's jaz actually easier pomislim for na me to globoko plug into that if I hvaležnost, o kateri si think ti, Pragit, govoril, mi je lažje s tem se povezati, če if I pomislim like imagine my life from na like tak način, da si conception to birth predstavljam to svoje where I življenje am now od to where I'm going. I'm like, spočetja do oh, I feel rojstva, that deep do trenutka, gratitude kjer coming sem zdaj, in do because I'm tega, kam starting to plug grem. into In a takrat wider začutim, kako me preplavi perspective. hvaležnost in vstopa So what name, Alcazar ker se says is začnem this deep povezovati s širšo gratitude, if perspektivo. we can feel it Alcazar pravi namreč, and da truly če feel lahko it, it could be začutimo anything that to takes us there. globoko But it lifts hvaležnost v us to a resnici, space je to where lahko we're more karkoli, in kar nas popelje connection v ta with občutek, that takrat, ko smo bolj superconscious povezani perspective that's outside of time and s space, perspektivo that's in the oneness. superzavesti, ki se nahaja Another izven thing you časa said in is that prostora it's v very enosti. difficult Povedal for pa je most še eno people stvar. to Zelo actually težko je za access večino ljudi gratitude. You can think about dobesedno it. priti v You can stik think, s oh, I'm grateful for hvaležnostjo. this and that Lahko and the other. pomislite na Oh, njo in yes, si I'm rečete, grateful. hvaležen sem za to in ono in But tretje. Ja, actually, hvaležen what sem. we're talking about here Ampak is a vibration which dejansko tukaj literally govorimo o changes you vibraciji, on a ki physical level. dobesedno And so spremeni what we're wishing to vašo encourage with this fizično little raven, talk here spremeni vas na is to fizični let ravni. you know In about v this najnem intensive. If you kratkem want to follow it nagovoru up more vas deeply, the želiva intensive will be obvestiti available at o some tem point. intenzivu, But če ga what we're želite bolj suggesting podrobno is poslušati, that bo you na look at voljo, this ampak to, kaj scale predlagava, of je, gratitude, da liking, pogledate zdaj to enjoying, lestvico appreciating, hvaležnosti. grateful Nekaj vam je for, všeč, deep v nečem gratitude, uživaš, nekaj and ceniš, za nekaj really si be hvaležen, honest potem pa with globoka yourself where hvaležnost. on that In scale res you can bodite iskreni do access. sebe, kje na tej Because lestvici with your intention, you ste can lahko start moving začutili deeper. stik. Kaj So ti it's svojo not to try and namero se pretend to lahko yourself pomikate v if globje you ravni can't access hvaležnosti. that gratitude yet. Nima smisla, da se Okay, this is pretvarjate, where I'm če ne at. morete I can priti v stik z globoko appreciate, hvaležnostjo. Dobro, tukaj and pač I'm sem. looking forward to Uspem when ceniti I nekaj, can experience ampak this vibration veselim se že of gratitude. časa, ko bom to lahko And izkusil kot Alcazar vibracijo said many hvaležnosti. times over the years, In when Alcazar you je wake up in veliko the krat morning, tekom think of let a few povedal, things ko to se feel zjutraj grateful for. He actually prebudiš, said to think of pomisli na 10 nekaj stvari, things. za katere si hvaležen. Dejansko je 10 povedal, because naj at pomislimo na first you have a 10 little bit of stvari. a struggle to find 10 them, pa but then zato, once you ker get imamo past number namreč malo 3, težav, da they jih start to najdete. flood in. Ampak, And then he ko said the greste same thing čez at night. tretjo stvar, se začne vse Feel skupaj the stekati brez gratitude težav. for a number of Enako je things rekel tudi za before you go to zvečer. sleep. Začutite This is a hvaležnost za way več stvari, of preden zaspite. programming To je način, yourself s katerim to click programirate more sebe, easily into deep da se gratitude. lažje And So that in povežete your life, z it's not just globoko a thought hvaležnostjo. anymore, it's an In tako v vašem experience. življenju to So when ni you le say več thank you to misel, ampak someone, izkušnja. you're not Ko just rečete coming from hvala your mind, nekomu, you're coming from this ne deep mislite le tega v gratitude umu, or deep ampak govorite iz appreciation točke globoke for that hvaležnosti. person or what they've Ali done, whatever it is that globoko you're cenite to thanking them osebo for. za vse, kar of je course, storila, za thank karkoli you že ste tej osebi bring hvaležni. me more. In seveda, Gratitude hvala, is, prinesite Dr. mi Joe še Dispenza več. talks about this all the time. Hvaležnost It's a magnet je po besedah nekega zdravnika, for ki ves čas govori o tem, creating magnet. If you can feel grateful for To je something magnet as if you're za experiencing it tisto, za in kar the ste now, hvaležni. you're Kot da nekaj drawing it to doživljate you prav in the zdaj, quantum ko ste field. hvaležni, Whatever pritegnete that to k thing sebi is, a v kvantnem polju. relationship, something Karkoli that že je ta you need zadeva, in your bodi si, da je life, to vaš vacation, odnos, an razmerje, nekaj, experience, kar learning si a new želite v language življenju, even. It's počitnice, like izkušnja, if we can učenje celo actually plug novega into that jezika, denimo. Če se gratitude, resnično it lahko draws it to us, priklopimo but na ta actually občutek it's also hvaležnosti, like
Vse to pritegnemo k sebi. Obenem pa nas to globoko izpolni. Ravnokar sem prebrala, da imajo možgani več povezav takrat, ko pričakujemo nagrado ali zadovoljstvo, užitek, kot pa takrat, ko dejansko doživljamo ta užitek. Kajti na tak način smo si pomagali preživeti in zato si ljudje vedno želijo naslednjo stvar, ki bo prinesla užitek. In tako se resnično lahko naučimo, kako lahko izkoristimo to in si rečemo, okej, zdaj sem v pričakovanju, kako čudovit bo občutek, ko bo sem tem. Omeniti sem želela še eno stvar. Willy, ki se je udeležil intenzivne delavnice, ima delavnice za hvaležnost in povedal je nekaj, kar se mi je zdelo zelo pomenljivo. Rekel je namreč, nekega dne, ko sem vadil svojo hvaležnost, sem jo komajda zaznal. To je bil le nežen občutek hvaležnosti. Potem pa je po njegovih besedah prišlo vodstvo in usmeritev. In glas je rekel, potegni to iz prihodnosti. In ko je to naredil, je povedal, da je zaznal val hvaležnosti, ki je prišel k njemu. To je za tiste od nas, ki želimo začeti vaditi hvaležnost. Morda imate težave s fizičnim telesom, iz katerega koli razloga nimate pretoka v telesu, potegnite to rešitev iz prihodnosti in poglejte, kaj boste začutili. Mislim pa, da je zdaj nekdo z nami. Res je, preljubljeni. Pozdravljamo vas vse skupaj. Tukaj Alkazar in kot vedno. Nam je v veliko čast, da smo lahko z vsakomer od vas v tem trenutku vašega časa. In kot sta ta dva že poudarila, sta hvaležnost in globoka hvaležnost vibraciji. Sta vibraciji za zdravljenje, ki prinašata ravnovesje. Prinašata ravnovesje na vseh ravneh. Prav tako pa se znotraj vaše izkušnje ustvari pomikanje proti enosti, pomikanje proti vertikalnemu procesu nebovzetja in ustajenja. Dobesedno s tem dvignete svojo vibracijo in dobite višjo perspektivo in pogled na to, kaj se vam dogaja v vaši dualnosti. Kot smo že povedali, je to energija, ki je še ne razumete popolnoma in želimo podpreti vsakogar od vas, ki se pomikate v to izkušnjo proti izkušnji globoke hvaležnosti. Kaj ta dva delata in kaj bomo še naprej tudi mi počeli v teh tednih in mesecih pred velikim srečanjem v Sloveniji je, da vam predstavimo orodja, izkušnje in razumevanje, ki vam bo pomagalo pri pripravi na to veliko srečanje velikega števila ljudi v Sloveniji, da se bo pripravil prostor odprtosti in sprejemljivosti za veliko energijo, ki jo bomo potem lahko prenesli v tisti prostor, ki jo boste sprejeli tisti, ki boste tam, pa tudi tisti, ki se boste preko prenosa v živo vključili v ta dogodek. In potem bomo žarčili navzven skozi skupnost zvezdnih vrat po vsem svetu. To, kar boste sprejeli. Pripravljamo vas za nekaj čudovitega. Od vas, od vsakega posameznika pa je odvisno, koliko te čudežnosti boste sprejeli, na koliko čudežnosti se boste pripravili. Za nas, na drugi strani tančice, velja, da že vidimo potencial
with one To of your veliko thousands of srečanje people že in this ustvarjate. beautiful space, Vi ste eden with od so drugih many tisočih more ljudi, around your ki se bo world, znašel na tem bringing their čudovitem energy prostoru. to that Obenem pa jih bo place še toliko drugih širom through sveta, ki boste joining vnesli to energijo through v this to izkušnjo, beautiful internet ker se boste system. vključili preko vašega so, čudovitega beloved ones, internetnega sistema. We invite you In tako to preljubljeni vas understand this zdaj vabimo, gradient da that we have razumete described and te to stopnje, gently ki work smo your vam way jih down opisali, towards gratitude, in da step by se step, nežno začnete spuščati until you navzdol can start vse to do feel globoke deep hvaležnosti, korak za gratitude korakom, and allow dokler ne that boste vibration začeli čutiti to globoke radiate hvaležnosti in throughout your dopustite, physical body, da ta because that vibracija too is an prežarči vaše energetic fizično telo, that you could call kajti tudi healing to or je balance. energija, ki ji lahko rečete zdravljenje ali The ravnovesje. function, the Glavna elemental funkcija, function of gratitude is osnovna to funkcija rewire your perception. hvaležnosti je, Understand da this se deeply. na novo vzpostavi in obnovi vaša zaznava. This Pomembno one, je, da to Dave globoko Asprey, who razumete. has a thriving business Dave teaching Asprey people how to become what ima he calls bulletproof, razcvet svojega delovanja, how to ker ljudi thrive poučuje, in their kako lives. Gives lahko this example obnovijo svojo being cut off zaznavo in in traffic. postajajo neprebojni, kot And the sam temu first pravi. response, which is a learned In response from your prvi society, is to primer, say, ki hey, ga podaja, je, ko I vas flip you izsilijo off. na cesti, se običajno And odzovemo if tako, da you pokažemo are prst. practicing gratitude, perhaps you catch that. Če pa And vadite you say, ooh, I hvaležnost, se don't boste like morda where that is zalotili taking my in si energy, rekli, my ni mi biology. všeč, kam So you say, gre zdaj moja energija in It is moje telo. okay, but inside you still In takrat feel rečete, like flipping the guy vse je the ok, finger ampak in v a sebi marvelous way. še vedno čutite, da bi najraje It is dvignili prst. important to Na understand čudovit that način, you seveda. cannot Ampak simply pomembno je razumeti, fake da gratitude and have it go deep. You ne cannot have morete one part of you preprosto that is zaigrati saying hvaležnosti. it is okay Ne and morete another imeti that is enega saying dela v sebi, it ki is bo really rekel, not. vse je ok, In order tisti to drugi let pa this pravi, da v resnici gratitude ni ok, rewire da bi you, lahko you must ta take it hvaležnost to the level pomagala of your pri perception. And so in the obnavljanju example that this vaše beautiful zaznave, man gives, se morate it is potopiti to v take a zaznavo. step In primer, ki ga daje ta further čudovit and to say, Gospod, what reason je, da vas does popelje this korak person naprej. have Ko se for vprašate, being in a kak hurry? razlog ima ta oseba, Perhaps da me they je are izsilila, trying morda to se get temu človeku mudi, someone who is morda injured se to the trudi hospital very quickly. nekoga, ki je ranjen, hitro And then letting prepeljati v that bolnišnico. perception go deeper, and then you can In bless the potem person dovolimo, da se on their ta journey. zaznava potopi še globje It in works to the other osebo way lahko also if blagoslovite you simply say, za oh, this njegovo pot. person Obenem is pa deluje tudi unconscious obratno. Če preprosto rečete, and they are no, ta probably oseba ni operating zavestna from a place of in pain and verjetno suffering in their deluje iz lives. točke And then bolečine you in can start to trpljenja v feel njihovem a življenju, genuine sense of lahko morda benevolence toward začnete them, dobivati občutek blessing them on their iskrene journey dobronamernosti also. in tudi takrat človeka So, beloved blagoslovite ones, na njegovi poti. the In invitation tako here is preljubljeni, to understand povabilo deeply na tem mestu that the je, vibration da of globoko gratitude razumete, can da assist you in healing vam your vibracija perception. hvaležnosti lahko pomaga Because, as we have pozdraviti said vašo in this zaznavo, gathering here in Mount kajti, Shasta, kot smo na tem perception prej omenjenem is srečanju na gori everything. Šasta, smo že takrat povedali, da je zaznava vse. That was a really strong point that Alxar made and went into in more details. To je bila And odločna misel, as ki I jo said, je we'll make podal that available. Alcazar še Also, bolj we'll probably do podrobno. one of these Kot little rečeno, bo to talks tudi na on voljo, perception. obenem pa bova You're trying to read what še people nekaj are saying. takih kratkih
govorov namenila I'm za going to bring znanje. this to a close in a moment. Ali bereš, kaj pišejo And, ljudje, tako je. If No, there are those people, if kakorkoli there's že, anyone kmalu se watching bova that was actually poslovila. participating in that intensive, then Če nas please just zdaj share your gledate, pa ste experience in bili the z chat nama box so na that tem other intenzivu, people can get a sense vas of vabiva, da tudi how vi you izmenjate perceived in and went podelite through those svoje 4 days. izkušnje, kako ste vi zaznali Yeah. te 4 dni. For us, this one was really, Za it was more naju than just like, oh, that was a powerful experience. It was like, oh, je bila tokrat this is delavnica something ne le that tista, ko for komentirava, me, kako močno je I bilo, ampak sva rekla, absolutely to pa je nekaj, want kar and zase lahko rečem, am da si to intending želim to apply in my life. in imam namero, Because da bom to it's so resničevala v svojem deep. življenju, kajti tako zelo I globoko smo realized šli. actually that there's a big part of this In that is about spoznala healing. sem, It's da je a velik del window tega into how povezan we z can heal zdravljenjem, ourselves, da how je we to can okno, način, up-level kako our se lahko experience pozdravimo of in kako the good lahko stuff še in life. okrepimo So like našo Alcazar says, izkušnjo vsega bring on the lepega v good življenju. stuff Kot pravi and Alcazar, naj se bring on the zgodijo lepe appreciation stvari. and gratitude. And gratitude In was just one aspect of what izhodišče je happened. There's hvaležnost. another thing that The Alcazar, whole, In yeah, hvaležnost je bil go pomemben ahead. aspekt dogajanja. we're too excited. I know. Izvoli, Pragit. Tako zelo Another sva part of navdušena. the 4 days was bringing in Drugi del the super 4 consciousness dni and a pa je bil, whole da new smo understanding. And we'll vnesli super talk about that in a zavest different transmission. s popolnoma Yeah, novim indeed. razumevanjem. O tem pa naslednjič. One other thing Tako je. that he kept saying is, Pa še nekaj, kar je be ves with čas what is. poudarjal, So je if bodite s tem, if kar there's je. something in your life and you're like Torej, wanting to bring recimo, gratitude če v to it, vašem but it's like a življenju nekaj, terrible thing pa that želite happened to vnesti v you, to hvaležnost, a step vendar je is to to not nekaj try to, like, groznega, kar force se vam je yourself to zgodilo, feel je prvi that, korak, because that's not da actually se ne loving, trudite right? vsiliti v noben It's like the občutek, first kajti to step ni is be ljubeče. with what is. Prvi korak je, bodite s tem, kar pač je. And that's, again, it's kind of a whole nother In understanding that ponovno we je can talk tudi about to sometime. But what occurred to popolnoma me nova is raven what we razumevanja, o can't čemer lahko accept in še our kaj lives. poveva, We kdaj v have to prihodnosti, seek to ampak understand. preplavilo And me je first to občutenje, da understand če where želimo nekaj the sprejeti v impact it's življenju, had se on your moramo life. I'm najprej thinking potruditi, da bi laterally to and zooming out razumeli and saying, in okay, kako maybe je this to made me more vplivalo na nas. compassionate. Potem Maybe it pa made me more pogledamo aware. Maybe it navzgor even in propelled širše, me on my morda mi whole je to journey. vzbudilo globjo Then it's to understand where it hvaležnost came oziroma from. zdravljenje. Morda sem zaradi tega stopil na svojo And the pot. third step, I don't remember right now. But No, it's zdaj se probably vseh 'cause teh it's time to korakov, ki jih je go. omenjal And Alcazar, ne spomnim, ampak So verjetno there's tudi just zato, ker je za tokrat one thing dovolj. that I wanted to say. There's many Rekel, people in many different povedati countries sem who želel don't še nekaj. actually Veliko je različnih understand ljudi v English različnih državah, and would ki like to be dejansko very ne much part razumete of angleško, these pa series vendarle that bi we're se going to be doing želeli spontaneously. vključiti v to And serijo, ki jo because bova it's delala an spontano. expensive process to have In all these things ker je ta actually proces zelo drag, professionally translated, da se if vse there's to people profesionalno that would like to pretolmači, support če people in your country or with your si kdo language želi who are proficient podpreti at to translating, dogajanje v vaši then we could državi, really če appreciate your help. dobro prevajate oziroma And tolmačite, if you're one of bi those bila zelo people, Okay, dobrodošla so vaša we're pomoč. looking, In če ste we vi want to eden continue tistih, to no, put things out in takole other gre to. languages. Še naprej And želiva, it's da se incredibly ti prenosi expensive for the omogočijo editing, v for the več jezikih, translation. So ampak what to je we're looking to izjemno do drago is something za radical, which is to montažo, create za teams tolmačenje in of to, kar želiva volunteers for narediti, each je language. And we need radikalno. not just someone Želiva who can oblikovati translate, skupine who's prostovoljcev za vsak fluent in jezik. both languages, Pa ne le, da but želiva also nekoga, someone ki who can do tekoče govori the oba technical, jezika, putting ki zna everything tolmačiti, together ampak tudi nekoga, aspect of obenem, editing. da So zna if tudi ta you tehnični speak aspekt one of those in other languages, or if montažo. you have some tech Če torej skills govorite enega od teh in those, and jezikov, you speak če those imate languages, get in tehnične touch with veščine in če us govorite at enega od teh jezikov, support at the stopite v stik stargateexperience.com, z nami and we'll be na putting that support together as a system na that makes sense in the next thestargateexperience.com. weeks and months. Oblikovali bomo So celoten sistem, ki bo that's dobil just svoj a smisel v shout out naslednjih if you tednih feel in like you want to mesecih. give a gift to your Če želite particular torej dati country darilo language. vaši It's a konkretni challenge deželi, for us svojemu because we jeziku. want to share To je this with izziv za everyone. naju,
Kajti, seveda si želeva, da bi vsi razumeli, kaj delava. Jutri bova imela 4-urno delavnico, ki bo tolmačena v španščino, midva bova očitno seveda govorila angleško. To je eksperiment. Videli bomo, če je to morda nekaj, kar lahko naredimo tudi z drugimi jeziki. In tako ste vsi dobrodošli, da se nama pridružite tudi na tem dogodku. Spomnila sem se tretjega koraka ravnokar. To pa je, da prineseš ljubezen. Torej, ko nekaj najdete, pa ne morete začutiti hvaležnost. Najprej prvi korak, bodite s tem, kar je. Absolutno s tem, kar je. Številka 2, razširite pogled. Poglejte, kako je to vplivalo na vaše življenje. Številka 3, poglejte, odkot je to prišlo. In potem vnesite v to ljubezen. Nekdo naju je prosil, če lahko še enkrat ponoviva te ravni hvaležnosti, o katerih je govoril Alcazar. Zakaj pa ne bi kar prav zdaj prosili Alcazarja, ki bi nas morebiti bil pripravljen voditi, kajti on to tako dobro razloži. Cela meditacija obstaja. Ampak Jules, čas je, da zaključiva, da odideva. Rekla sva 15 minut in to je to. That's the trouble. We get on here and you can't stop. Gratitude is a practice. No, ko začneva, se ne moreva ustaviti. No, na hitro potem. Vadite namreč lahko sami. Ravni, o katerih Alcazar govori, pa so. Najprej se osredotočite na nekaj, kar imate radi, ampak to je površinsko. Alcazar je dal primer nekoga, ki ga imate radi, ki vam je všeč, ni pa nujno, da boste želeli cel večer preživeti s to osebo, recimo. To je prva raven. Zelo površinsko je to. Nekaj vam je všeč. Potem pa greste globje v nekaj, v čemer uživate, kot sladoled s karamelo. Potem pa se resnično uglasimo in začutimo, v tem res uživam, tako zelo bi uživala, če grem z nekom v kino, pa na večerjo. Naslednja raven pa je, da nekaj zelo globoko ceniš. Tu greš še globje, ko res čutiš, da nekaj ceniš. S tem prihajamo v globino nečesa, kar vam daje pomen. Potem pa poglejte, če se lahko tam spustite v hvaležnost. Na koncu pa pridemo do globoke hvaležnosti. Od zadnjega intenziva imamo meditacijo, ampak kar nekaj časa traja za montažo. Ko pa bodo gradiva pripravljena, vam bova sporočila, kajti nič lepšega ni, kot pa to početi v polju zvezdnih vrat. Dobro, to je to. Rada vas imava. Hvala vam, da ste bili z nama. Veseliva pa se že ponovnega snidenja z vami. V ne tako daljni prihodnosti. Pregit se namreč odpravlja v Cancun, morda se bo oglasil od tam, tam bom z Liam Carrollom in Gregom Bradenom. Obiskali boste nekaj starodavnih točk naše dediščine. Šli bomo v Mehiko, torej rada vas imava. Srečno in lep pozdrav. Tudi jaz se nikar ne morem posloviti. Tako zelo lepo se mi je povezati z vami vsemi. Ja, res je čudovito. Nekaj, za kar smo lahko hvaležni, je, kako drug drugega povzdigujemo. Lep dan ali večer vam želiva.